ल है सम्पूर्णलाई स्वागत छ। मेरो चाहिँ खाना खाने बेला भयो। अब खाना खानुपर्छ है। र मेरो युट्युब छ हैन, मेरो नाम लालबहादुर कार्की 12 सर्च गर्दा पनि भेटिन्छ नाम। त्यसलाई सब्सक्राइब, लाइक, राम्रै कमेन्ट गरिदिनु होला है, एकदम सेयर सबैजनाले हैन। हजुरहरू मेरो चाहिँ जन्मेको 11 महिनाबाट अपाङ्ग। मेरो चाहिँ खाना खाइ यस्तै हो। दामी छ है, दामी। घर चाहिँ मेरो उमाकुण्डा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पृथ्वी रामेछाप हो। हाल चाहिँ मैले जिरी नगरपालिका पुणेमा छु। म चाहिँ शारीरिक रूपमा यस्तै हो हैन, माइन्ड नगरिदिनु होला है। सबैले मेरो युट्युब लिङ्क नाम लालबहादुर कार्की 12 सबैले लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब सबैले है एकदम। हजुरहरूको एकदम साथ सपोर्ट माया तपाईहरुको भिडियो नराम्रो भन्ने मन पराइदिनु होला। सब्सक्राइब, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला है। सम्पूर्णमा माया छ।